više smo se zbog ovog i pentrali, ovo tamo vodi. Vidikovaca, što moram priznati da nije toliko impozantno kao sam kraj. Eto, idemo, nastavljamo gore, evo ja sam namjerno stao na usponu, malo da predahnete, idemo onako lagano, penje do najvišeg vrha, evo sad ću vam reći, sad tu negdje na... Bukvalno njuše tartufe ili nešto vidim. 3 km od starta, malo Kako su jače, tartufi? imamo do vrha, popreko To je neki leš. imamo do vrha nepunih A ja 180 vidio ušo ili ne. to stvarno nije mnogo, tako da, to je neki 30 A ja.